Don Gibril ke bangai kedua kam pajik nasar ki ong giron khat arngot ki khut don ba ong khat saumat dari don kat badon haduk benta ke population ke jongi kan om tam dari pedhe adu ke duru kan 4 tam ya ka arpolak ki nong dek ontep yo Zubeen gal kimi hago hati arpusan lakmut Kasinong nang karyem nang tumai kelapan hap perda no mentakas ngi ke kat pratarik no pra ajapusan ya kajing rakhe dap pura sya ka nyo pusan senam genti ha kajing itu ya kasinong jongka habakren ha kajing rakhe UMRE badai ru advisor katana social welfare kajela ba polng do kumukongsan ula banjur ba kum kajaj menre ku barit paj kalenti ke badan kam ban penklany kedai lemba kajing tebit nama ban yakun dak bai dak kajing bun paj omla le ai bat kiwei pat kijit menre kibra bun paj dagi spa sya ulong bagi don ki kasi ki ong bagi don khun khat arngut don ki ong bagi don kasangut hanrei don kat badon kajing don breu kajaj menre kam pat tam ya ka apolak ngut kat ba kiwei kijit menre ke basulai ontep ya Zubeen kak hakwa hati kiami hadu absan langut ban yakun gum kajaj menre kadan kam ya jing tebit ni quality om da ka jingbon ni quantity nama balada Leit seilut ibana Phatok na hospital ro om pat dap hi handai ke quality kadan kam ban yakun berkiwei pat ha kajuk por uba pol ong baka 6 schedule karitis sya kari kadai ka atir ke balapan kubor ke dobar sinong ki hima lembaga district council handai dangdon ki bakwa ban penduk no ya ke district council ba khamla kata ka artikel laispa nyuhuai ula ainu kusa ba sonam wangchuk ula yakhi bandawa ya ka 6 schedule nak benta kaladak kat ba mangi hangni ki brayo ki kwa pemban ban pendam no yaka ki wei pat ki bakren kilong ba penyai sing sim UCM barim ka KHADC Dr. Jimno Mautho UMRE barim ba bandri nari upsden kesenjuk dang ba sinong nang tumai pelun bat ki wei ka sinong hakani kesni ka sam kusnam ro ya ki samla ki reulang ba ki bra wan ra nam ya ka sinong ha ki jing puli bat ha ki wei ki jekam don Gibril ke bangai kedua kam pajik nasar ki ong giron khat arngot ki khut don ba ong khat saumat dari don kat badon haduk benta ke population ke jongi kan om tam dari pedhe adu ke duru kan 4 tam ya ka arpolak kalak benpoi naman kemudian ke sensor sau arkuai kan kalak benpoi ko bakhat fralak ini kinong dek ontep yo Zubeen gal kimi hago hati arpusan lakmut deni kopi tak nombor longi nak tak tahu ban yakun ban job ngidan kam ya ka quality daga quantity nginom la Lada seilut baro kasi seilang badan hospital seilang badan jail ru 4 tap ikan number nak kata quality ngide ban ya kata kadai haki brio bijomi talent so sarong bagi don ki engineer menda kasi ubah Bangalore ubah specialized but ubah puli bah ya kadai ka AI bat ubah nganget unlong ke cingkerku om tang ya ka jela ka jongi endai ikari india ai warok kowe ka hukum sosial ke jongi gisnon Subhash Chandra Bose wong if you want to see genuine democracy go to the Khasi Hills Ngaliman ay kublay ini recipients Kilayo a doctorate mentan Kilong sisya kajikaban Ya kari Ya emlang kesalang Ya kajak meneriyo kejongi Bat ngan sim Buat kendiat ban ong ya kani Puli ya ulikuan yu Architect Jong Gamon Singapore Bakren barbore ka meritocracy kajing sensyar
jong Kiba Kiba adon ke qualification, Kiba ka sub, Kiba ka gift. Sogok mo ba ngidon yo melung uba hau kat kendai spa lai pun rio uang ya gini kedit ngi im akiwai pat iski ayu ngile namor kari kat kendai spa lai pun rio kat kendai spa undru pulai John F. Kennedy uang gumno ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. So motion kalian baik nusu tahu. Sentiu ubanado lada kiyo but yo yang jenis susi yang jomu hani ngalon bo Breno Sharut ngia kenyum yabun ki Henry ngi nyongo ke jingkerku baka shalom hakat ke baka dia ke jing bun ki bangilek balong unplanned Henry kan air ke bangiring mensiap mangi kadai ke bakut Tang na borok isor hari dia laju don mo bangi semongo kita dan ki try minta bahmriu tuli ki try Kiba kun menyo akan ni tujuh ke stick schedule kaba architect jongka udai na kan ni ke domet jongri jongi Reverend JJM Nicholas Roy ingin pai ya kira iki kebat ki jongi iki jimut ki jing perkat ki jongi syaka ni kasgi kaba menda kasgi kaba ni terakhir ya kalingku buat proposan gitu kalau no jom melung sesuatu bat kenal ya kintin jom kibaong utir upniang jing syai baim usu siapa kisni barim barang ini menwat ya jing krau jom gede gajak kendri jongi nginlap ya ka ha uni utir upniang jom kisni kibalagai bat bangin kenjo syaka jingkrau haka menta pada hakalawai don kam bangin pai syaka menor ke jongi bun nangi kadai ke tendensi ke jinglong brio ke jongi ba ngim sautu ya ke jikodor jongki ki bangi ngidon don way men kpa ba so kit pap ha maman gasdem ju celebrate ya kasih ha jong imen kimi ha kata kasdem tu wong ya mendak singi de anda pa va knat she song is studio bouquet of flowers bandra badulere bandra shayeng ban ai ya kimi ki ko ndau da kublei la do ai ta bouquet ubai mi ko kata khmat mi kemen tuang boleh kat ni senam ngam ju ai menda singa ai do sentiru tipat kumne da do iong yu ko pagi ko uni sentiru pi ai udai ujo sentiru ubangat hung hapalau Kimio imo ngiru ngilang kumta yung sentiyo wadan hap lau yeng yung berat no darang ipet dulu ngem itu unu sentiyo unu nyot dari nak kata kadau yung singogi bong weng no pendam no ega district council la ka 371 usonam wangchuk uban nakadaw ga jong ubolong ka inspiration ya ka way naki movie nganget buon na people apek 3 idiots ngam ju compete Bollywood may 3 idiots ting lapek lai scene ka inspiration jong 3 idiots kawan na jing im jong sonam wangchuk
Hakapuar mengalam IM HKHADC udah hawat. But ia kendu hotel Pinewood. Ruan lingbai kong kara kapungot IAS. But katakan jamit ni syambut uangan nganum krani ay subatay mo hi kay ka 6 shidu kumno hi ada LDA liba ka 6 shidu but minta resmi kat pangalan krani ka katagi joku udang dan po jail uya hun nak benda ba ka Lada bat ka Tang ka Shnong ka joku kinyo ban kentup po ka 6 shidu haka sensya kada shi benta kadai maka emphasis kejungi kala kenria naka quality syaka quantity jongka jaj ke bapi tiap khamah ka quantity itu Shongkai bat way naki nong hikai lani unong yalam jongka way naki university babat haka kerdan vice chancellor ong ngasno sarong ba ngai lek sesnong lajong banyatu Syabhang kita ki darbar senong ki badan hang ni hari kasi jantia. Wang amda tip segarohil sendiri ngatip ya ka kasi jantia. Uni urang ba uang ngalapen snow hakawai na ki jingikran bad upen I kata ka video ka ba ukran ban I lecture hakawai na ki university hapo Pune. Ulapen I ulakren ya ka jing snow sarong ko jong uban ang bahas ri kasi. Hame kalia dan kita ki darbar senong bat kini kide kiba lumthuk ya ki jingtip baro syapang ki jingwan rung ki beriu hasnong hathau lani ka jingmi no ka jongki bat ka influx kamla ban trai kam trai kemyo ban rung nama badan kum kini ki institution bat kila keli u kita ki institution long layatu ban pensno thu bakat kum kariti sensar jong kari India ka 6 schedule na ka 6 schedule lapen mi ya kita ki darbar sinong bakin tray na ka benta ka bha kamiat jong ka imlang salang bat ka sinong ka bat ka rihi bat jaj ben re bar ko we kini ki darbar sinong mene yang ai bon ba kini ki rang ba sinong na ki sinong ki baper jong kani ka than nong thmai ki don kumba khat lightly kini ki darbar sinong ki bahap hakani ka sinjuk jong ki rang ba shnong nong thmai bat mende akapor mai kren bat I rang ba shnong ba bawan krem larang ia kren hakabai dei bat kajing don jong kini ki dor bar shnong hakani ka shnong nong thmai la tharai wat kani ka dor bar shnong nong krem ru mdei shu tang nyo pusan tligi snem ba pilayat kum ka dor bar shnong kala bandai shispa snem kala bandai shispa san pos snem ru namar iba bawan krem mene yong ba ka dorbar snong laujen riuru kan sa celebrate ya ka jingdap shispa san posne mo na try hu bana January te na song tu ba kini ki snong ki badan hani hanong thmai kilong kawei haki por ki bala led no te henre menta sontanat wala nangi la donni ki dorbar snong lalaki jongru Andai kai ke banga itanat kalong ba kajing ya teli kajing ya longlang jong kini ki rangba shnong na kini ki khatar teli ki shnong ki dorbar shnong ki badan hakani kan than nong thmai haba ngia kran habai dei ba ka dorbar shnong dang tang house nam dang tang lai pusan snam menshwa ki dorbar shnong ki layo ya kani ga jingpin ko bor jong ka an ling ba ka district council kata ka Bangiong ka Khasi Hills Autonomous District kani ka Ilaka Administration Act 1990 House name khat khandai spa khandai pho ngidang yo ya ka Ilaka Administration Act kamut hamni la batai ki powers and function jong ki dorbar shno ta lai pho santli ki snam ka don betang ka bor jong ka dorbar shno bat urang ba shno henrei habangi phai ka jing yatlanti jong ki dorbar shnong hagri khasi ge jongi kum ha himamaliam ngi don khat san spa tam tli ki shnong but umdei tang ka executive committee ke batre kam ha pok shnong ki don ru ki paya ki bas khem ba krshani ke shnong ki ba kentup ki senglong kume ba ki seng samla
Tebat day house nam arhajar arpulai bengiwan ra ikawikaan kata ka amendment ya kanika ilaka administration act 2023 arja arpulai ngisayo asan na governor house nam arja arpusau menchim snam but kanika an kalapan kup bor ya kejing trekam hapok kesnong wat ya ki seng kentei seng long keme laniki seng samlah